салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 2 январи тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарӣ бомдод бароятон пешкаш мекунем. Шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз. Дар ин барнома дар семоҳаи сеюм аз Русия ба Тоҷикистон беш аз $5 миллиард фиристоданд. Сухангӯи Толибон: имсол аз Тоҷикистон 1.5 миллиард киловатт-соат барқ мегирем. Марги пурасрори ҷавони Муъминободӣ дар Афғонистон. Русия барои тақвияти пойгоҳаш ба Тоҷикистон беш аз 50 мошини ҷангӣ фиристод. Шоҳрои Душанбеи Хуҷанд боз шуд, вале на барои фураҳо. Сӯхтор дар кавахонаи машҳури Насими Баҳор дар Хуҷанд ва овозхони шӯратёри тоҷик Нуқра Раҳматова ба синни 80 расид. Ва акнун тафсилоти хабарҳо. таи 3 моҳи июл, август ва сентябри соли 2021 ва асосан аз ҷониби муҳоҷирони тоҷик аз Русия ба Тоҷикистон $534 миллион пул фиристоданд. Хабар дод Бонки Марказии Русия. таи 9 моҳи соли 2021 аз Русия ба Тоҷикистон ва боз ҳам асосан ба шарофати муҳоҷирон аллакай $1 миллиард 289 миллион пул ирсол шудааст. Бар асоси омори расмии Бонки Марказии Русия, Тоҷикистон аз лиҳози ҳаҷми интиқоли пул аз Русия дар семоҳаи сеюми соли 2021 дар байни кишварҳои СНГ дар мақоми сеюм қарор дорад. Аз ҳама бештар дар моҳи июл, август ва сентябр аз Русия ба Ӯзбекистон $1 миллиард 668 миллион пул фиристоданд. Дар ҷойи дуюм боз як кишвари дигари муҳоҷирфиристи Осиёи Марказӣ Қирғизистон истодааст ки дар семоҳаи сеюм аз Русия асосан ба шарофати муҳоҷиронаш $619 миллион пул дарёфт кардааст. аз аввали сол Ӯзбекистон аз Русия аллакай $3 миллиард 410 миллион ва Қирғизистон $1 миллиард 570 миллион пул гирифтанд. дар умум дар семоҳаи сеюми соли 2021 аз Русия ба хориҷ $11 миллиард фиристоданд ки аз он танҳо 3.8 миллиардаш ба кишварҳои СНГ ва 7.2 миллиарди боқимондааш ба кишварҳои хориҷи дур ва асосан ба ғарб рафтааст. дар умум соли 2020 аз Русия ба Тоҷикистон $1.7 миллиард пул ирсол шуда буд ки ин назар ба соли 2019 охирин соли то пандемия $800 миллион ё 32% камтар буд. соли гузашта аз Русия ба Ӯзбекистон $4.4 миллиард ва ба Қирғизистон қариб баробари Тоҷикистон $1.7 миллиард пул интиқол дода буданд. барои ин се кишвари Осиёи Марказӣ пулҳое ки муҳоҷиронаш аз Русия мефиристанд як манбаи асосии таъмини рӯзгори аксари оилаҳо ба шумор меравад. муовини сухангӯи ҳаракати тунрави Толибон Иномулло Самангонӣ рӯзи 2 январ хабар дод ки Аморати Исломии Афғонистон соли 2022 аз кишварҳои ҳамсоя Ӯзбекистон ва Тоҷикистон 3.5 миллиард киловатт-соат нирӯи барқ хоҳад гирифт. қарордодҳои марбутаро ширкати нирӯи барқии Афғонистон Бришно рӯзи 26 декабр дар Тошканд бо ширкатҳои барқии Ӯзбекистону Тоҷикистон ба имзо расонидааст. бар асоси қарордодҳои ҷадид соли 2022 Тоҷикистон ба Афғонистон 1.6 миллиард киловатт-соат ва Ӯзбекистон 2 миллиард киловатт-соат нирӯи барқ хоҳанд дод. ширкати Бришно дар иваз ба Ӯзбекистон $100 миллион ва ба Тоҷикистон $69 миллион пул пардохт хоҳад кард. нақли қавл кардааст аз Самангонӣ хабаргузории русии Интерфакс агентства военных новостей. хабари ба Афғонистон зери назорати Толибон фурӯхтани нирӯи барқ дар Тоҷикистон ба мавҷи вокунишҳо рӯбарӯ шуд. як мояи интиқодҳо аз ин қарордод байни ширкати барқи тоҷик ва Бришно камбуди барқ дар худи Тоҷикистон дар ин фасли сармо буд ва мояи дигараш пуштибонии мардум аз Тоҷикистони Афғонистон ки таҳти фармондеҳи Аҳмади Масуд ба зидди Толибон меҷанганд. ширкати барқии тоҷик имзои қарордоди иловагӣ бо ширкати Бришноро таздиқ кард, вале таъкид кард ки он фақат ҷанбаи иқтисодӣ дорад. барқи тоҷик гуфт қарордоди содироти барқро ба Бришно аз соли 2008 амал менамояд. он ба муддати 20 сол баста шуда то соли 2028 идома дорад. қарордоде ки рӯзи 26 декабри соли ҷорӣ дар шаҳри Тошканд ба имзо расид, ин қарордоди иловагӣ буда ҳамасола барои муайян намудани ҳаҷми барқи интиқолшаванда барои соли оянда амалӣ мегардид. таъкид шудааст дар иҷроияи барқи тоҷик. ин ширкат мегӯяд мувофиқи ин қарордоди иловагӣ соли 2022 ширкати барқи тоҷик ба ширкати Бришно дар фаслҳои гарм аз моҳи май то сентябр ҳар шабона рӯз то 400 мегаватт барқ интиқол хоҳад дод.
گپ سر اون که کشور ما در این وقت برق فراوان دارد و خریدار اساسی آن شرکت برشنو به شمار می رود. مبلغی که از صادرات برق ضمن این قراردادها هر سال به دست می آید برای رشد سیستم انرژتیک خیلی ضرور است، گفت برق توجک. اما مقدار برقی که در فصل تیر ماه و زمستان به شرکت برشنو انتقال می یابد به ایده‌های برق توجک امگی 25 میگاوات را تشکیل داده. اصلا برای حفظ تجهیزات انرژتیکی است. این مقدار برق به توازن عمومی تامینات برق کشور تاثیر ندارد. شرکت یادداشت شده است که یک شرط مهم این قرارداد علاوگی در مولدهای بررسی گردیده پرداخت نبودن قرضهای شرکت برشنو بوده علاقه عملی گشته ایستادند. شخصیت جسدی که طالبان در حدود نویه خواهان افغانستان در روبروی دهه انجیراب نویه شمس‌الدین شاهین تاجیکستان یافته به مرزبانهای تاجیک سپرده بودند معلوم شده است. رادیوی آزادی از قبل منابعش خبر داد که محمد جان قربانوف ساکن نویه مومن آباد ولایت ختلان است. هفته گذشته کاربران افغان در شبکه‌های اجتماعی عکس یک جسد و شناسنامه تاجیکی را با نام و نسب کلمت الله قربانوف نشر کردند. گفته میشد که جسد این شهروند تاجیکستان را از ساحل دریای امو پیدا کردند. یک منبع در نهادهای انتظامی روز 1 ینور به رادیوی آزادی گفت جسد را طالبان به مرزبانان تاجیکستان سپردند و معلوم شد که نفر ظاهرا غرق شده محمد جان قربانوف ساکن 18 ساله نویه مومن آباد است. شناسنامه‌ای که به نام کرامت الله قربانوف از او پیدا شد با برادر 29 سالش تعلق دارد شرح داده است این منبع. بنا به اطلاع خبرنگار آزادی مومن احمدی برادران محمد جان و کرامت الله قربانوف آخر ماه اکتبر سال 2021 از روسیه برگشته روز 21 دکامبر به نزدیکان خود گفتند که به شهر کولوب می روند، اما به جای کولوب آنها به نویه دروازه ولایت مختار کوهستان بدخشان هممرز با افغانستان سفر کردند. هنوز از کرامت الله قربانوف برادر محمد جان خبری نیست. نزدیکان دو جوان قضیه را شرح ندادند، ولی منبع رادیوی آزادی در مقامات انتظامی گفته است فرضیه پیوستن جوانان به گروه‌های تندرو در آن سوی مرز نیز تحقیق می شود. برادر کلانی این دو جوان با گمان شامل بودند به سازمان‌های افراطی جستجو می شود. یگان سبب منطقی سفر آنها به درواز پیدا نشد. آنها در آنجا نه خویش و تبار نه دوست و نه کاری دارند. از این رو فرضیه تلاش عبور مرز برای پیوستن با گروه‌های تندرو تفتیش می شود. گفته است یک منبع از مقامات تفتیشاتی. مقامات تاجیک میگویند در آن سوی مرز جنگجویان گروه‌های تندرو به نام انصارالله و حرکت اسلامی ازبکستان عمل میکنند که در صفشان دهها شهروند تاجیکستان نیز حضور دارند. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. روز 2 ینور قهوه‌خانه معروف نسیم بهار در کوچه رفعت حاجی شهر خوجند به کام آتش رفت. بنا به گزارش خبرنگار اسپوتنیک تاجیکستان سوختار تقریبا ساعت 11:00 سر زده است. فردوس باباجانوف ناظر ریاست سوختار نشانی سوخت به اسپوتنیک گفت علنگه آتش در مساحت 160 متر مربع دامن پهن کرده از جانب آتش نشانها سر وقت خاموش کرده شده است. با سر زدن حادثه ماشین‌های سوختار نشانی هم شهری و هم ولایتی سر وقت حاضر شده دوام 40 دقیقه توانستند علنگه را خاموش کنند. خبر داده است باباجانوف. به اطلاع منبع سوختار به احتمال غالب از حساب نادرست استفاده کردن دودبرار مکان سیخ کبابپزی سر زده است. در وقت سوختار چند مزاج در تالار نسیم بهار قرار داشتند که سر وقت به جای امن کوچانیده شدند و خوشبختانه به کسی از آنها و هم کارمندان قهوه‌خانه آسیب نرسیده است. عین حال خسارات رسیده حساب کرده می شود. خوشبختانه در پی این حادثه به کارمندان و میزبانان قهوه‌خانه ضرری نرسیده است. افزوده است باباجانوف. قهوه‌خانه نسیم بهار به صاحبکار نسیم جان میرشرابوف تعلق داشته یکی از مشهورترین قهوه‌خانه‌های خوجند به شمار می رود. در سال نو 2022 این اولین حادثه سوختار در خوجند مرکز مأموری ولایت سوخت است. وزارت دفاع روسیه روز 2 ینور خبر داد که پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان را در سال 2021 با بیش از 50 تکنیک حربی معاصر تقویت دادند. طبق نقشه به پایگاه 201 تانک‌های معاصر T-72 BZM، زیرپوش‌های معاصر BMP-2M، استخوان‌ها، مجتمع‌های سیار موشکی ویربه، автомат‌های کلاشنیکوف، کمان‌های سنایپری معاصر کورد
агнамётҳои нафтарин, пулмётҳои утёс, маҷтамаи ҷосусии Айстёнок фиристода шуд. гуфта мешавад дар иттилоияи вазорати дифои Русия. қаблан гуфта мешуд ки то поёни соли 2021 ба пойгоҳи Русия дар Тоҷикистон дасте кам 30 тонки наслелав мефиристанд. навсозии таслиҳотии пойгоҳи Русия дар Тоҷикистон дар пасманзари шадидан тағйир ёфтани вазъ дар Афғонистон сурат мегирад. моҳи августи соли 2021 дар Афғонистон баъди хуруҷи нирӯҳои эътилофи байналмилалӣ қудратро ҷангиёни ҳаракати тунрави Толибон соҳиб шуданд. пойгоҳи ҳарбии 201 Русия дар Тоҷикистон соли 2004 дар заминаи дивизияи 201 артиши Русия таъсис ёфта, соли 2012 замони буду бошаш то соли 2042 тамдид карда шуд. ин пойгоҳ бо беш аз 7000 аскару афсар ки дар ду гарнизон дар Душанбе ва Бухтар мустақар шуданд, бузургтарин пойгоҳи хориҷии артиши Русия ва ҳамчунин бузургтарин пойгоҳи ҳарбии хориҷӣ дар Осиёи марказӣ ба шумор меравад. моҳи июли соли 2021 пойгоҳи 201 бо 17 мошини зерипӯши муосири БМП-2, моҳи август бо маҷтамаҳои сайёри мушакии Верба, автоматҳои Калашников, камонҳои снайперӣ, агнамётҳо ва маҷтамаҳои мушакҳои зидди тонкии Карнет мусаллаҳ гардонда шуд. моҳи сентябр ин пойгоҳ соҳиби пулемётҳои қудраташ бузурги утёс шуд. ҳамин тавр дар соли 2020 пойгоҳи Русия дар Тоҷикистон бо ҳудуди 20 техникаи муосир аз ҷумла чархболҳои Ми-8 ва зерепӯшҳои БМП-2М тақвият дода шуда, дар поёни соли 2019 дар ин пойгоҳ дивизиони сипарҳои мушакии С-300 ПС ба навбатдорӣ сар карда буд. нуқра Раҳматова, ҳунарманди мардумии Тоҷикистон, ба синни мубораки 80 расид. нуқра Раҳматова 2 январи соли 1942 дар деҳаи бартанги ноҳияи Рӯшони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба дунё омада, яке аз матраҳтарин хонандагони тоҷики нимаи дуюми асри 20 эътироф шудааст. садои ӯро сопранои лирикӣ қаламдод мекунанд ва нуқра Раҳматова ҳам бештар дар иҷрои таронаҳои лирикӣ забардаст буд. нуқра Раҳматоваро таронаи Наргис бар матни Меҳмони бахтӣ ва оҳанги Хайрулло Абдуллоев машҳур кард. шӯҳрати ин тарона дар солҳои 70 ба ҳадде боло рафта буд ки агар дар оила духтаре ба дунё меомад, Наргис номаш мекарданд. аз дур ошёни туро ёд мекунам. яке дигаре аз шокориҳои ин ҳунарманди забардаст буд ки дар фонди тиллоии мусиқии тоҷик сабт шудааст. як шокории дигаре ки нуқра Раҳматова ҳамроҳ бо Улфатмо Мамаданбарова ва Майсара Дилдорова иҷро кардааст, таронаи мондагори Нозанин ёри ман аст ва албатта Тоҷикистон шукри обад, шокори дигари нуқра Раҳматова ки то кунун яке аз беҳтарин таронаҳои ватандӯстона дар васфи Тоҷикистон шумурда мешавад. нуқра Раҳматова дар филми Коваи оҳангар низ нақши духтари кӯҳистониро иҷро кардааст. дар яке аз мусоҳибаҳояш ӯ қисса кард ки маҳз ҳангоми таҳияи ҳамин филм бо шавҳари ояндааш шино шуд ва 3 фарзанд, 2 духтар ва 1 писар меваи ин ишқи онҳост. нуқра Раҳматова дар он мусоҳибааш бо Азия Плюс дар соли 2019 гуфтааст ки бисёр мехостам ки аз 9 набирам ягон нафараш роҳи маро интихоб кунад, аммо афсӯс ки касе аз онҳо инро интихоб накарданд. фарзандонам ҳам роҳи худро интихоб карданд. духтари калониям иқтисодчӣ, писарам факултаи молия ва қарзи донишгоҳи миллии Тоҷикистонро хатм кард. духтари хурдиям мутахассиси забони англисӣ аст. нуқра Раҳматова дар суҳбаташ гуфта буд, аз овозхонҳои насли нав Нигина Амонқулова ва Дилором Қурбоноваро ва аз ғизоҳо оши палавро дӯст медорам. нақл карда буд ӯ: дурӯягиро таҳаммул надорам. одатан суханеро мегӯям ки дар забон дорам. ҳамеша рӯи рост гап мезанам. некиро беҳтарин хислати инсон медонам. агар инсон некхоҳ бошад, ҳамаи норасоии ӯро нодида гирифтан мумкин аст. гуфта буд нуқра Раҳматова дар посух ба ин ки оё аз зиндагиаш розӣ аст. гуфт агар имкони такрори зиндагӣ фароҳам гардад, онро тавре зиндагӣ мекунам ки зистам, чизеро тағйир намедиҳам, ҳамон тавре мегузарам ки зистам. муҳаммади Султон, собиқадори КГБ-и шӯравӣ, дар хотирааш навиштааст ки роҳи эҷодии нуқра Раҳматова дар даврони иттиҳоди шӯравӣ чандон ҳамвору бемамоният набуд. ба навиштаи муҳаммади Султон, нуқра Раҳматоваро ба пойбандӣ ба мазҳаби исмоилия айбдор карданд ва ин иттиҳом боис шуд ки номзадии ӯро аз дарёфти унвони ҳунарманди мардумии иттиҳоди шӯравӣ хат бизананд.
شرکت IRS مسئول نگهبین و پولچینی در شورای دوشنبه خوجند چنوق یگانه روی زمینی بین شمال و مرکز تاجیکستان صبح 2 ینور خبر داد که حرکت نقلیات توسط این شورا بجز از فورها و نقلیات پرسپدور برای دیگر واسطه نقلیات امکان پذیر شده است. از رانندگان تنها خواهش شده است که با نقلیاتی که تیر پیشبر ندارد به راه نبرویند، زیرا در برابر آنکه خودشان با مشکل مواجه می‌گردند با گزارش دیگر اتومبیل‌ها مانع ایجاد می‌نمایند. این شرکت یکم به 2 ینور خبر داده بود که بنابر به نهایت شدید بودن بارش برف با مقصد تأمین بخطری شهروندان حرکت تمام نمود نقلیات از طریق راه دوشنبه چنوق موقتا بازداشت شد. IRS افزود در این مرحله کارمندان فیلیال شرکت را از برف تازه و با مواد ضد لغزش کارکرد نموده ایستادند. اوید به اولت را الوتا معلومات میدهیم. اگنتی هواشناسی تاجیکستان قبلا خبر داد که طبق پیشبینی هواشناسان تا 5 ینور در وادی‌های جمهوری باریدن باران و در مناطق کوهستان باریدن برف در نظر داشته شده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده نیز اخیراً از رانندگان خواست به دلیل یکباره سرد شدن هوا و باریدن برف و باران از حد اکثر احتیاط کار بگیرند و بدون ضرورت به سفر نبرایند. به ویژه با راه‌های کوهستان شورای دوشنبه خوجند چنوق یگانه راه زمینی است که ولایت سوق در شمال تاجیکستان را با قسمت‌های باقی مانده این جمهوری از جمله با پایتخت شهر دوشنبه می‌پیوندد. تا ساخته شدن نقب استقلال در این شورا یگانه راه بین شمال و مرکز تاجیکستان از طریق عقبه انزا بود که در زمستان بسته میشد. شورای دوشنبه خوجند چنوق با نزدیک 300 میلیون دلار قرض خطای ساخته و نوسازی شده از سال 2009 مسئولیت نگهبین و پولچینیش به شرکت IRS واگذار کرده شد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.